Да, бисмилля, алхамдулилля. Төмөнкү сонун приложение менен бөлүшкүм келди. Мынакей, Куран и Сунна деп турат. Бул приложениеде мусулман үчүн эң керектүү нерселер бар экен. Мынакей, алфавит дейт, мына. Тамга үйрөнсөк болот экен, мынакей. Алиф, Са. Мынакей. Тамганы өзгөргөндөгү. Алиф, Алиф, Ба. Сочетание букв дейт, мынакей. Ба алиф, Лам ха. Удлинение мат, мынакей. Алиф, Лам, Мим. Қаф. Так. Харакат, мынакей. Ха, Ха, Хи, Ху. Тамга үйрөнөм дегендерге бар экен да, сукун. Ас, Хаджь. Так. Закрепление. Удве шадда, мынакей. Убба. Бул алфавит. Мына Аллахтын 99 ысымы бар экен, мынакей. Аль-Авал. Аль-Авал первый. Аль-Аувал. Аль-Аувал. Аль-Ахир последний. Аль-Ахир. Аль-Ахир. Мынакей. Анан ысым сыфаттарына Курандан немелер келет экен, далилдер. Кана? Отклонить. Окей, так. Так, мынакей. Он первый и последний, высочайший и ближайший. Он знает о всякие вещи. Мынакей. Бул тафсир окшойт. Так. Аль-Басир. Мынакей. Аль-Басир. Аль-Басир. Мынакей. Курандан далилдер де келет экен ысым сыфаттарына, машалла. Аль-Халим, мынакей, машалла. Аллах ысым сыфаттарына 40 хадис. 40 хадис. Мынакей. Арабчасы оригиналы. Анан мынакей. Мына хадистер келет экен, мына. 40 хадис екен да. 40 хадис боюнча хадис бар, билсеңер керек. Мудрость дейт. Бул жерде жанагы улуу сахаба, табиин, таба табиин, анан кийин алымдардын немелери келет экен. Сөздөрү, ошо насаттары. Календар дейт. Бул жана мусулманча календар бар экен, машалла. Напоминание дейт. Буну жакшы түшүнбөдүм. Напоминание кылса болот экен да иштерди, бир иштерди жазса болот ошойт, машалла. Таджвид, мынакей таджвид. Бисмилля, алхамдулилля, вассалам. Таджвид сабактар бар экен. 9 сборников хадисов. Но хадистердин жыйын сборниктер экен, бул арабча экен да. Бул, по-моему, ушу эле алымдарга немелерге окшойт. Дамлаларга, мынакей жалаң арабча экен. Буну бизге эмес экен да. Так, календар, красивое чтение, мынакей. Открывающая дейт го. Это убедительная истина дейт. Так, он Аллах, нет божества кроме него дейт. Бул эмне экен? Загрузить файлы сети дейт. Буну жүктөсө бирнерсе угузат ошойт, Баян бекен же масала бекен. Так, убакыт кетет экен. Ким жүктөсө өзгөрө алат. Бу жерде масала баяндары бекен, Так, указатели. Машалла, мынакей. Дин жолунда неме? Мынакей, дин тууралуу маалымат алсак. Мынакей, машалла, мынакей. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Заряд сүрөсү 56, мынакей. Машалла, мынакей, дин жөнүндө билгиси келгендер. Единое Божие в господстве дейт. Вера в Аллаха.
многобожие, неверие, их виды дейді. Мінекей өте керек маалымат бүгінгі күндө. Бүгінгі күндө многобожие бар. Адамдар ар келген нәрсеге сыйынышат, ырым-жырымдарга. Бұл биздин ахиретибиз үчүн керек маалыматтар бар экен, машалла, альхамдулилля. Биз жөнөкөй катардагы мусулманбыз. Биз мындай өтө деле мындай үстүртөн эле билебиз да. Ошого биз деле өтө муктажбыз мындай приложенияга. Жүктөп алгыла, мен ушуну мындай китеп, бунун баарын китебин сатып ала албайбыз да. Элестеткиле, ушунча маалымат бир кичинекей приложенияга батып кетти да. Мынакей религиозные предписания по поводу веры посланника в ее доказательство дейт. Мына орусча түшүнгөндөр үчүн өтө керек экен да. Машалла. Ислам, вера, ихсан дейт. Так, глава экен бул, Ихсан дейт. Что такое ихсан? Мынакей. Воистину Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Мынакей. Ошондо кайсынысы калды? Календарь ачтык, мудрость ачтык, имена, указатели. Бул жана неме? Викторина. Аят следующий, аят предыдущий дейт. Аят следующий. Так, бул викторина. Неме окшойт, өзүнүн немең барын эле ачып бүттү окшойт, Куран дейт. Куран, мынакей. Машалла, альхамдулилля. Мынакей Куран бар экен. Фатиха. Так, текст, аудио. Мынакей. Фатиха. Буну жакшы түшүнбөдүм неме. Мына Фатиханын мааниси, тафсири да бар экен, Машалла, мынакей. Тафсири да бар экен. Али Имран. Мынакей тафсири окуса да болот экен, жерде аудио бар экен, окуса да болот экен. Так, Куран, крепость дейт. Бул дуалар экен. Утро, вечер, дом, семья. Так. Дом, семья. Мынакей кийим кийингенде дуалар, жан кийим кийгенде, кийим чечкенде дейт. Ого, машалла. Үйдөн чыгып атканда, үйгө кирип атканда көз, мынакей. Так, если кто-нибудь из вас увидит в своем брате по вере или в самом себе, или в своем достоянии нечто такое, что ему понравится, пусть призовет на это благословение Аллаха, ибо дурной глаз истина дейт. Аллаха. Так, түшүндүрмөсү бар экен. То есть скажет: да благословит его Аллах, баракаллаху алейхи. Или дейт: о Аллах, благослови, Аллахума барик фихи деш керек экен да. Машалла. Истина дейт. Мынакей ошо көз тийүү дейт. Машалла, тамакка байланышкан дуалар экен, Машалла, өтө сонун экен. Ушу приложениянын кыргызчасы болсо өтө сонун болмок экен, Машалла, эле орусча жакшы түшүнбөгөндөргө. Так, разговение дейт, Машалла, намаз дейт. Намаздагы дарат алгандагы дуалар, мечитке кирип атканда, азанда. Машалла, мына бүт дуалар бар экен, машалла, альхамдулилля. Так, баарын ачып бүттүк. Выучить деген жер калыптыр. Бул выучить Куран немеси. Страница деген бар экен. Ушу приложенияны мынакей продолжить, настройки дейт. Сменить тему дейт, скачать дейт. Мынакей. Ушу приложение жүктөп алыңыздар. Ссылкасын болсо комментарийге жазам, Play Market'тен издесеңер болот. Машалла, альхамдулилля.